Ассалаумағалейкум. Салам достар. Бәрібір достар. Бүгін бізде менде қанша подписчик болады деген қасы көретін боламыз. Ал достар, бірінші видео басталмай тұрып канал лайк басып подписаться етейік. Так, кеттік ал. Так, мынаны тыңдайық. Так, бірінші мужской туалет. Менше 12. Достар, мен 11-дем. То есть можешь назвать себе труп боевым человеком. Иногда день. Так. Достар, мен мына орысша сөйлей алмаймын. Орысшаға тілім келмейді. Сөйтіп короче, тілім келмей қалғанда көрсіз сөздерді қате оқып қаламын ғой, короче, оқимын ғой. Так. Мен ішімен оқимын оларды. Мен білмеймін. У тебя есть цены. Так. Ал достар, кетіп жалғастыра берейік. Так. Да сен короче, камераға түсесің ба дейді, мен деген жоқ. Камераға түскім келмейді. Мен азап істеймін. Монтаж азап істеймін. Так, ты уже знаешь, чему будет твой канал. Мүмкін. Так, ты будешь делать разыгрыш для подписчиков. Достар, менде подписчик көп болса істейтін боламын просто. Өскенде для чего ты создаешь канал. Так, маған хобби сияқты болып тұрады ол. Хобби деген, короче, өзіңе ұнайтын не ғой. Заттар істейсің ғой. Как много ты сидишь за компьютером в день. Мен 3-4 сағат отырам. Да, много, менде толып жатыр. Достар, мен ана видеоны қалай видео түсіремін сөйтіп 3 сағат ойланам. Так, ты будешь других... Так, ты будешь делать стрим с подписчиками. Я Steam. Канал или еще нужно создать. Да, есть. Не канал бар ғой енді. У канала есть название. Да, давно уже. Достар, мен ескі каналым бар еді. Анда 61 подписчик ба. Короче, достар, сонда бір досым екеуміз негіміз ғой. Досым екеуміз түсіргенбіз ғой Майнкрафттан. Құтта кезімізде 61 подписчик. Ол каналда қазір қанша подписчик екенін білмеймін. Баяғыда досым айтып еді, 61 подписчик болды біздің каналда деді. Сосын мен қарағанда анда уже 65 подписчик болған. Қазір қанша подписчик екенін білмеймін. Ол канал уже жоқ сияқты қазір. Так, у тебя есть хорошая камера для съемки. Мен түсірмеймін. Нету. У тебя есть чувство юмора. Не екенін білмеймін, бара. Ты общительный человек, да. Так. Стать популярным блогом сейчас достаточно сложно, но у тебя должен получиться. Попробуй придумать что-то новое и оригинал, пропиши сценарий, наполни его юмор, и тогда все получится. Блогер бола алмайтын шығар. Мұнда бола алмайсың еді тұрамалар. Меню. Так. И реклама шығарады. Так. Или ты стать... Так. Ангел или демон. Менде қанша подписчик болады екен көрейік. Менде 12 жастан кішкентай. Так, так. Участвуем туда ролик. Достар, мен видеоны бір күн салмай кетсем, 3 күн салмай кетсем, онда бір күнде 2-3 видео шығады. Сондай мұң. Вы уже решили мой канал. Мен білмеймін пока что. Так, мен азап. Так, вы тебя смотрите YouTube средний. Ты ваши ролики будет или так. Пока мен білмеймін пока что. Вы собираетесь снимать влоги. Мен білмеймін, мен влог түсірмейтін шығармын. Так, вы будете рекламировать ваш канал. Мен өз каналым реклама жасағым келеді. Ешкім жасамайды. Мен достарыма жасадым. Деймін ба? Так, вы будете делать стрим. Вы будете скрыть свой личность. Так, вы будете
Мен басқа блогермен достасатын едім. Вы часто сидите за компьютером? Да, часто. Вот там. Для чего вы больше используете компьютер? Для игр. Так, вы вообще... У вас есть... Возможно, немного. Так, вы будете следить и отвечать. Анам білем. Короче, так, мен... Пока что білмеймін. Ешкімге қарамай істей беремін ғой. Вы легко придумали что-то новое. Достар, мен келесі видеома уже не Акинатордан шығатын болады. Өзімді табатын боламын. Так, у вас есть чувство юмора. Скоро всего. У вас есть камера. Сатып алу керек сияқты, компьютерден не сатып аламын. 800 000 подписчик, вы очень быстро сможете набрать это количество. А если будете продолжать, то наберет гораздо больше подписчиков. 800 000 подписчиков. Банана блогер бола алмайсың деген ғой. Ал бұда 800 000 подписчик. Вообще. Ал достар, видео каналға лайк басып подписаться етейік. Ал достар, сау болыңыздар.